Rwari rwa kuganwa kwa kaunti ya Meru na guciaro kwa kaunti ya Nyambene ni rwari rwonekete gwetana mbere kugwata mwanki na kwarirwa tunywene twa baba ingi ntukianaru ni MCA wa ward ya Gembe East Titus Murithi Muteria na wakiego yurani Timothy Mutwiri Kabako ni bonekete kugwatia mbaru rendekithia riri bakiwari kaguna Meru bo kathabarite bubo ndira bakugwatanirite na Karibandare baraba ugite kinyabo ni bakwenda Meru igitanwa. Marion Karugi atutarire. Nyambene county number 48. Rwaria ukonie kuitanwa kwa kaunti ya Meru kwithirwa na kaunti ya Nyambene rwetete na mbere ukirirwa moko Akaribandare wadini ya Gembe East batongeretwe ni MCA wa Murithi Muteria na MCA wa Kiego ya Ntubocho Timothy Mutwiri Kabako ni basiumiretie kuwa buru bakainira kamwana urakumbikia utiera kioto kia Kariba Nyambene kikuibekana nonto buru ni bethiritwo bateaniritwe kiriweti na mbere kumathirikari ya kaunti ya Meru. Ni olongo no gwana yandike una Nyambene county number 48 na unyuma ko kande kwa kaba muri kate buloi ko boto kwenda kwa antu beto ito kwa advocate ramanto Nyambene county sana na nchogeri MP beto nkatho muno ntu ibatri manene Nairobi bound actually na ba approach president kenda muswando yomba kwa National Assembly na arambunge na buto yake babu kenda tubwethia mantu ya public participation ndabiro Igembe South roro kuthori kanuni peke yake Igembe Central roro kuthori kangeta rongora kuthora ntu beto ngo ndo yile indo ithatu tiane rumana kuthora mikindori ronga karama indo ithano na ndo iri kuthuri Igembe Meru county ndo 26 oko kona na labore na excellence umete ko kuthuri ndamu ithatu kwa kuthura mbo yena ithano ende manto ya daete tu antu beto na bunya na tukethia mbunge kato bati kurunga tukatata manto ya bira tukwenda kwira mu Meru antu onde arari ni ati tutina andwa na tutikumena na Nyambene na imenti katurakinyire antu tolaithiria tuona batu keke ya county ya Meru itikwayo re batire kwayo keke itikwayo ya nene to ya ndoe cie kuthura wanara imenti ndoe kuthori 20 imenti cia kuthura ithano Nyambene na batu tuona ikwairite nontu tutethira tukinyelia kawira nontu tweweya na ngavana tweweya na county kwa hivyo president no kethira etushughulikira aumbe otutethi na county ngikenda thaira mbia ikuma national na raki national government sika allocate cia county kugethira kwina pesa cia county number 48 area ya Nyambene. Akaribandare bariwani bainyelekete bonene muno kuona mwana wao mutumantu ethingia urani munini wa governor ati kuonerwa eto mithirikari ya county ya Meru itukuona ya ndipite wetu ati na weke na raki thirikari county no ntoke aguthe wena wona no oke aguthe to atari akura na woto endele the county watengo kwatu kanya pie oku ebuto tekumenya ngari ukayo kwatu ko suno tekumenya okaro ne korero mira itugona no sendlen deputy governor wetu musuna ngari agwa ngari ke ne korero mira no ntu wibu tuthurite bruto ya Karibandare ingo support buru Nyambene county ithire leo no ntu Nyambene county yatwankani na ntu paymenti nonto ito kuona na payment iba wonka lakini batu ana bembe tute wonka awira kankurombe ibwe kyao kya mushiari ukanyanyasa ungi wona ate kwaria icokere na uthwanie umenye tukirira kinya wote ona thiri mamora twire atwonke twende turi ana bake kiumote twonkia nonto nya thai NYS yero yawa na tuthurumire muno ntubanyambene region alparojere antu bonde saindie kwa na itumi kenge kitumite baumira kwa tambaru kwa yano kwa kaunti ye nikiraba kwa namba yembe ni babuti ngwene ni gavana Kawira kionanilia ate Buruni kautengura kariba kumembe mane tukoromba excellence gavana wetu Kawira na shoki muntu eta Paul kamati ngwene muntu eta wa kubu no kumegembe no thiandegero imunya kireitwa mutirima no akubu ntukwenge no no atekora muchara ukia gwethira oru abate na document cia ma kana batina certificate cia uma cia kuona ni babatire kwithira bandiki ngwene Embe kana Nyambene ina bangi baina certificate cia uma. Nkiripotera Wero Njuma kuma Ndare wadini ya Gembe East Beta Marion Karugi wa Kenyua.